Ka Central Executive Committee jong kesengsan Partai Hill State People's Democratic Party HSPDP. Kelasong jingelang hakan rutrik nailur hajar arpuar, bat kelasya mekilai teligirai bekongsan, kiba kene keseng kan terekam nang ni syekmat. Kawai ni girai kedai ban peniang ya umat jong Presiden Berim ke HSPDP ubah Hoping Stone lengdo, ya ubah lejukhat iat di kibabun umat iat. Ubah longteng UMDC, UMLA bat UMP. But when pedeng kino hilam kebeledan bentah ke jengki ke bajur baniok lah ke jong ke jela bapura daga bapenia kelak no na ke jela asam. Yau ni umat jong ba Hoping Stone lengdo an peniang ha ke senong mau panlur ha ke distrik West Khasi Hills. Sa kawai pat karai ke baka CEC jong ke HSPDP ke lasyem ha ke jengelang ha ke negasngi kadai lor ki mat jengkular jong negaseng syakipat ba aswa ke election ne ka manifesto. Ha ke baka negaseng ka lebo thong man penmi no ha ubnai risau mentang senam hajar arpuar. Ha ke balaong bakin don katuk ke negi berem batkin don ru ke bandang penrung temai. Ka jengelang jong ka CEC jong ke HSPDP ha ke negasngi kalarai ru ban yang persyabat ikarai jong ke sarkar. Halor ka Meghalaya Gaming Act hajar arpuway bat gejing temu ban bo ya ka kasino hakana para. Ha ka bedai pat bat garai jong sarkar bantau ya ka Civil Procedure Code CPC bat ka Criminal Procedure Code CRPC. Loong bahalor ka neru ke HSPDP ke persya namar kanikan keta ke bor jong ki Autonomous District Council. Halor ka ni ka way ka jing pentrekam jong ka sarkar ya katangi ong ka Meghalaya Gaming Act 2021. Kapag ni ka sarkar ka bangidon lang ru ka kala penjari ni ka ay. But sibenta na kata nang ban bait ka point galong kila tunguru ya ka ban tay ya ka casino bakin bu ang tiya ka kana para base area. Te ngan itu igani baka party leng baka CCH kamso ya ha baka sung persya ban pentrekam ya ka Gaming Act. Bat kam tam ya ka jingdon ka casino hapo kani ka state ke jongi wala kalong ha border area kadaw kalong ba ka sentiment jongi kum ka party dulum ne kum ka paritrari ne kum ka jaiben reu ne mo ni don hi kan ka jing snow ba kampat day ya ka state jongi kampat day ya ka jala jongi bangin penslur ya kani ka jing ya khalai lani bangin pentrekam ya kani ka act namar kiba bunba kinung sinong jungi ha kani chaka ha kani ka state ka jungi nala ba dong nyopo percentam kidai kristan bar ki bunba kinong elam balang ki per kan to bila de ru simen ni sngo ba kampade ka por te ka bagin pesenge swa ngin gentu ya ka sarkar bar ha ka ju ka por ha ka MDA meeting ha kini ki banai bala dep leng ba kitnat khobor SAP kamau kala don kani chingren ni ka ju ka phang ba ha ka coordination committee jong ke MDA ngamarway naka party hi nga represent hak tuka MDA meeting ngila shai kum kasi ngi ong ya ka government na jong ni chief minister deputy chief minister but barokai colleagues jong ki party bongi ke SPDP ngi menjur but ngi ha ban petrekan ya kani ka Gaming Act 2021 ba hadu mentaru ngi persya ka ba kasi isiru kaya menjulang kumta. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.